Ia tai le ava noe tau te whaaso ai me moni lava le aise si Samoa leo afi le tūlanga lo nei ka tonu fo ma o fa wele I o tātou se tūlanga fa pea I ni tau sangala tamai o oi se whapitau li pe ono tātou nei o le mea moni ala ia fo le experience fo ia mātou I se outbreak fa pe nei mo ia nei outbreak I tau sanga fo mawai ai le aise se scale pe o mele o nei o le whaingala masani le tātou whalmai sa wai fo tātou whalmai le levatu o sau ia le tātou pūlenga o I tono fo le vanga sa o ngalua ai le le manager ka ko whalmai clinical services e tau e ala sino u loa I le tūlanga e masani ia whalmai tātou na tala le loafe se fulu tolu pea from I fall lea la fesulua ai o le falma no mulia la sufa ya Tesema ina o mai le vanga tonu le emergencies sa o fenga le falma tuai le o tatu esema a falma folia e fala va wards al falma le ward ngata matutua mai tipi no mai o tonga fiti fala ama vai la au ta I lima se fulu moenga le capacity o wards na I lua ai le tai ona tato mawhai ona whaangaina capacity le anga le lava la whaingaluenga o no winga o moenga mawhai ona occupy inga ia wards ni pena se tol se fulu lua max ia no winga ona se fulu ia pe ona wha ia tangata matua ia e fa pena foi la le falmai le ye tina fai lele mai tanga tina e tors full of moenga ia mal falmai la tamaiti e tors full of the capacity sa ia no vinga fa po le falena ia pena se lau lu se full se lau tol se full ia o tu la mai la le tu langa le wene awale o le temilena e short la fa ngaluenga ina pets ele totel la fa ngaluenga le ala tatou mauti no nei le afo le outbreak le nei e ova ma se lau fitus fulu in tamaiti Tofi te betas e na tamula ele fu bo fela e accommodate ia il fa naule nei e le ala tatou lo wa le wa kilia o ma ese le tatou general outpatient ilunga wa verna ma se ward fo le isolate cases o le ward ta o le acute 7 ya so ia sabe ia mai tipi I wakilia o mese la wa fa ye fo ile si isolation ward o le ward I lunga mesa I pediatric maimoa ia o la fo fa isolation fo le ward nga fa tasi ai la ma le ward ma sania lo tamaiti o le tors fulu ia ala o limas fulu ia mo ngala wa ia e tu mo mai ia fale nei tu fa tasi lo ia meta o le intensive care I lunga le velo I ngase bitu silinting ai na fa aemaise ia o capacity o le falena na fitu e ono ia mal isolation o le terminei ela lo e peto ipa peto full foi ni moenga o tu ia ono le falena lo tato ia nei Australia lena aemaise le tent bomboa e valu tamaiti tinga ina na ia lo fa popo e malesi lo sfuri o lo sfuri valu capacity o lo ia e fa solo ala wa tinga ina tele alta tamaiti e avela tato ICU le va ngai lo ia masini fa mana vai ia ata fe lo ifo we fo le tent ata fe lo tele we fo le tato wards ia ona ia lo le manatu e fa fela ona man uma nei ma wards ia e pe o te fa fetaia ia le malo foi il tau finga lena foi le talo sanga il so ni mai fafo pe la ona tatu e nei le tele matele o tatu pa anga sa maria nga le o so le o mafai ai la ona foi le ona ai o mane ia mai va peni ele nga tena pe o lo buenga e los fulu o tamaiti lo ia la o mo le savo le o ave le afenga la menu sila ia te le so ni na i ma vai tu me falolo hospital I Faleolo ia out tonua ia mai tau mai o le whaenga luenga e whātou tonga ia le ward lea
ia ato tele pe fa se lima pe se ono o la ia tatou foma'i sinia ia to'afā alau fa popolo ia ma foma'i vo ie ele sinia alau o lava foi la tou lo e to'avalu ai ia te to lue on ko le aso e tasi ai te fa aso masui le on ko wa to'afā la vaenga le ia na e tangola ia le voi le ma o fa le to tele le ia ina tatou foma'i le lo fa o lu ia le to fa fo ia ulungia ia ma tenio tama'ita'i foma'i ali tara ia malatona lau siniana ia atachi e ma se foma'i fo le e so soani ile lusu fa tu la temi le on kolai tu sa la tasi fa a ko nei le foma'i le ia e toe tasi lo to ia toe fai fo le shift le ai le fa pela ile asole so no ile ma le ai e tau peo no mai e fai le wora ia malu e o weekends o lo naiana e alu e pena e le ila se malo ngasanga sia taluana tu la mai le fa tailena fo e me felicita to fo ma ile tamaiti le sai lo o tau vini fitile o fa popo ila to ti le la utam fai ia tau ia sin masai fo le o le loko staff a mata ria la o to tele nei fo mai fa tole mai fa fo pe vo le lo ye lo le si added expertise la na ia o lo ye fo tonui ai le fai ona malo lo tat fo mai la ngai fa lango tele fo mai fa fo ile tu le ngana mal fa mal mai na e ia mata fo mai ia le tu la na tau fo mai ele fa no fi matua e wa fa fo yo ngaluenga ia fa fa na fo mai malo to ai ia o pe vo le o tu wala tu fa na wi ba yes ya o la wo mai e tono le o fa ma ai ma tau rio e ai male tato au feagai ese le tau o la tau soifua o le sifla va ngale e te sulu tu la i tanga ta uma ia e o ma tu le sifle sulu tu la e o mai le si va ngai e o la fo e tele so ani mai fa fo ai le malo lo foi tatu te ne wa e le ma fai una so ani mai se tata mai fa fo e au no mal tangata fa mal lampo le ina ia inga ma tua ai tina e winga le ngase le mana winga le matua uti ala o final nga mai salta to final nga le sila le wel so ani mai fa fo e fa tai le la o tau fa mal male tu le mol silfia ko i le ngalu nga tele lo feagai male au final nga ala se ile tu langa fa feagai ma ngase o tamaiti o la to si atu e me se wala tu langa fa ngitale le lo au mai pe o le tom fai e vatu ia tamaiti na ia babe tonga fitia ia mal tu langa o tina matua tu e se mai tamaiti to e vatu au watu wai ia se mai tonga le tonga fitinga le tai ile ava ile fasili wa e tau fo ile tato talanoaga le tulaga lea ina ia mawai foʻi se tatou fauaʻi se tatou faiga faavae mo le lumanaʻi le aga o lē vaaia pea le tulaga lea o tamaiti foʻi le tigaina atu i totonu ua manaia ae o le manaʻo foʻi la matua toe ave fafo ia o le tatonu auia i New Zealand sa faigaulega foʻi e lē mafaia le mea na ua e atu lafono foʻi nei e puipui ai atau tamaiti e whapea lo wa wailo fo i le whanmai. O sta mai titi fo i le lo tu la whaai, sta mai titi fo i le sa waha ina e ainga. E vena whao mai e le state, i le social welfare, i lalo a la tu la fono. O te tonu o te leo mai a ua le leipa ini i se tatou tu la fono whapea. Ai taluna o wa ia tatou whanmai. O te mantua, na le tasi a le case, na successful le matua tau whainga e ave mai. Ona ua mana o ala ia matua ave mai mai tile mai ala ai ave la i si aingala na mana o mai tile. Ai e mau te whangaina ia upo fo ia peo le child abuse. E whaingo fia i o na maua el matua vai. Wa e le vau sau se pepe e ngau se vai. Whapena pa use moenga ngau. E le se pepe e pa use moenga ngau le vai. Ai tasi ala vai whaata o lau hio le ngau le limba sa iai. I o cases la na mo te vai alofa iai. Wai le lope va fer na pui tamaiti ne wa to ave ala ingelen sa wa ya ai tasi ala ma to ke se ma successful ai tolu tau sango ia il te vile pulen o no u fatto no inallo ia va il case le ia nei wa na failona mai se ingele ai le ano la ke se wale
e vai vai matu whaaliwina le pape e so tamaiti mai e le whale mai a lea e o ngaonga tūlanga le misela. E vai vai pape o le child neglect. Pole ai e mau te tūmu matu le respect mal whaalo alo. I a tātou lava tūmanga. I le aemaise le maale a mātou ia ma taulasea fo Samoa. E mau te le tau ngapale, tau ngapale ngā luenga anai tangata nei. Ai ole me voi le mole lumana a tonu se temi e fa tala no pe o a me te tau ai la tu foi a fiso soani a foi ne ngata ia na e mai va ve foi lele o te loa e ia a wala faia a mesel tu la fono le o ta ole allied health le o man tape naina o te le o mai tau ala o tel tonu po ye tau la se la tu la fono le awa e tu la fono le lo foi le lo nga lu e le au fenga lu nga Soifua Maloloina a foma'i o le Medical Practitioners Act e nurse pete tu soifua o le Nurse and Midwifery Act o tu la fono ava pete nga lu e fa nifo o le Dental Act ava pete nga lu e talavai o le Pharmacy Act o isi umatanga te o le tonu o le Soifua Maloloina o faila o na fa Soifua Maloloina ele pa ule te tonu vaenga ia fainga o le allied health vaenga la na o le sosoani e la tuk te vai foi ngasi e tau foi la tonga alwe a ele mfai ona regulate e actually pe ona utawa tua o te le lola i taulasea po fe tonu se act Waile whainga regulate le malo, ma tula fono. Ia la tau fo i ngai oinga. A tonu la se me va pena, a ma whai ona talanoaga se te momoa. Ina ia whai ona whai wha sayanisi, whai wha me wile wha maonia ia nefo. Ina ia a wha o pele au ngā o tatou fone. E se leo ngā i lau le talunga wana wala mai fo i se nuu voile le. Ia so lai titi. Io ia o fo Samoa na veitait to so ne ia pia no au mai le ia o maulu a no wala i sa vai se fu to sa ngo wala ia ele se fo Samoa te o vo ia ia le te lo te Maloloina ia me va pena le tulanga io le misela Leituala i le vala le o matua ma fo Samoa o le sa ia le ma ua fo i le atunga lunga tele o foma'i aemaise ko ia lo fionga i le tulanga le o lau tinga ina le tamatiti tuaina abatu tinga ina le tamatiti toe ave fa pe fo Samoa ona toe muli le abatu o al tulanga o fainata ona pe folinga ile o ia se sota inga le tulanga le mala malama le bainga le na o tulanga le pola se case fa pe na tula i mai ia malo fo la tunga lunga ile bainga le ona o le vala vale o le talitonunga ia tatou fo Samoa ma le nisela o se ngase te tau o na whao i le tunu le vaila. Ia mai maupana ia se tula fono o a tatou tunu e mawhai e loa o na faia le ngā luenga wha foma'i. E au noa ma se whalwelave fo i awe tua, i tamaiti. A whai se tatou tula fono pape ia o whai ngofia meu. O tula fono e alana whai. Ona ole saunga le mu ole tamaiti ia alum whanau a ele stu la fono e fai le mana onga o foma'i po le taulasea po matua le ai tu se pe tau pe ona fai whaatu la fono ia ona mana iala ele i lo manatu ina ele ole paha fo ile e bao pe tu tamaiti se i mai ai ton fitinga ai ole tu la ngale le fo Samoa ma le ia le matua ia o fai pele ai alna wa ele fena fosia se tonfitinga i se tamaiti vo le la loi fo le su valta usanga vol le consent ai pese adult ia fai pele mele mana i matua o se me ese fai ya matua le melna le o te loa ola ma fo ni fa saoina le ia ile avano te lea fa saoina le ola tamaiti le ale la avatua le lope to yo mai o ba le ye kese fa pena po le sauna nga lungia el nel taiao
e la to mai tau ono cases na ave tolu na maliu mai ale sto tolu na vai na ave lai siu ia e se me esele matu ia matu le tulang e le se fia ava ai i se me fa pena e va tu tamaiti a le mau te lo te tau na ia ono mai le tulanga le pe ono talanoi fo i nei nisi o matua pe o si tamali le na ma talanoa nei e to fu tolu fana ai na faatanga na fai o tui o se fulu tau sanga ngai lunga al to lima le lalo ele faatanga ele rile ia o la la matali mate talanoa le ia la ai tau mai fo yo na ia atu malunga e fai mai e fefe le tui o le tui la le fai mai tamalo pe o mi va pe o lima tusi le o mi o le tui fai mai e fefe tele langa e atu alu le tui tawiti e tinga ia o le mena e fefe le tui e tinga le tui voile le lansi le tau pulea a mai le tamaiti mai tinga ina mai tono fai mai o lai wa shock le tamaiti ona o le vave o le mana va lusi le vai le mama o le vevela o le tino e lusi le vai le pau e vave a shock le tamaiti tu sa wala le fai ona inu se vai le fai ona ai ia na anu lo le lalo le vai tono le tino atoa na le tasi ala wala fai na ave le vai tono le tamaiti le o se IV e tu ye le vai le say line o le vai a pe o le vai tino tangata e ave tonu o le minute amal temi aemaise metal bowlers e fu le mama fa mi te vai pe tu e ala mai tamaiti tu so o le au nanga mu ale na le e pe o le to tele e tamaiti nei e a faina what do I mai ona was shock o le pneumonia pe o le fano a fianga le pe viral measles pneumonitis le pneumonia wa fiel mama pi elo masia mai masani yo matua I te le shock le lai ai vabe mai e mua alu tamana e atu elo mai tui ya le ala fa ile mau al matua le e fefele ile ngila ya le vai mai to meti ile su engo se IV a shut down ia periphery po limo tamaiti mava e te fiu so la IV ai mawala o ia ole na a wala mai le mana faola le o tato matai ina ia o la tamaiti le wa pe ia o mato foi na te tonu mai se ne voile le lo mato voile le e mo te tonu ai il tu spaia ma le mana faola le tu ma tato ali e o tu ai fa malo longa tanga tene wa pe o la mato ana tau tonga voile pe i o tu le faola le I fa Ailen faina e faia se me pe ale tu o le vai ngala matua le tau fio fingo le lima te mai se faile IV po le vai o la uloa o ina le fefefe mai matua e mai fele e tinga ia ale faia melna o ele te o no lo te ono le sai ai le vai ngale ta o le front line le tausi o aemaise le ngafama ai se mo e mantua mai pe te mantua ina pea o se tina po se matua na abe ese mai lana tama ai to e watu muli o tuai le tonga fitinga ma maliwa ia o na se sau no anga se matua i te mantua pea pe o salamo pe o to isi mako fo no le tulanga ua o tulai mai o tuai lana ngai ina sa tau faia o tuai o se me te mantua ina sa ese matua ile tulanga le lo iene ile tatu foma'i le na o ai tulanga vo I upu maso upu malolosi na abe tol tamaiti I le au feagai ai e to mai la tamaiti o laki to au mai na to tau mai ai le foma'i le ia wale saula upu maso ana fatu ese o salamo ia e tausia e faina ma o inga fo I la tolo faia le mele pe la ostinale e lona ma rosi ma ya sa ye tu la mai lo fa le tonu to e mai lo fa mai mo ma fo mai le tu I lo mai vi to e o la tamaiti so se le mana io le o tanga to le o lo na se
i whato e senga ma le a. Pe o mena le tu la i mai lo ma whau. Male ba ia mai sia tai pe o ena ma liu mo mu after a matamai le tai pe o le o si ngari le talaboa. Pena mai tauna o to tele o ngari e talabo. Ai o lo ia ia tūlanga le e whaatel tonu mata ia po le malama fo. Mata talia e lau a fionga fo i le tūlanga le whaapea a tonu le tūlanga le utula i mai. Ona o le pe sa whaina po i pe wha le tonu le tamu whainga le tato matagaluega o le Soifua Maloloina. I le tūlanga la le o le wha malama maina ia ma le tonga fitinga o tatou tangata ina ia so o la le tuinga lea ina ia tula i mai le ngasi. Ala e pui o tatou tangata. O te tonua e tele na ua ia ma le lave o le o ni mafuanga wa te tonu le tasi se mafuanga. Te tonu voi e le tua ISSI ni leanga voi au te tonua e a malama uma i tu uma talosia e eise suesue ngalo i al malo i winga le mewa tupu awa ale eise suesue nga e le maua se au inga mo tatou uma lava ia ona peile wa maliufua tamaiti ola uloa tau pe ona i eise le sona tele mo mai ai e so se whainga wha vai pe ona o tele vo ia le mātou vo i lo e whainga wha vai so se mea le mea le tau management e whalango tele ia la fua me ia i le a vele o nanga i le pito sili lava o na vai o le atunu pe e a pea o stangata vo i le e se amana o tu mau e alu le wheelchair alu tangata le se fale o loa o se fale officer ai le mawhaina alu e le wheelchair na whapelo lea o le whainga o le planning o le ele i mawau whau tangata le yelo na mana onga lea o te tali tonu fo e whapena fo i le tatou toe wawa ai ia tatou policy in whainga whabai po taulia mai ele tangata pito sili lava ona vai social economically pe mawhai o no o te le o nanga le wa le no atu whaitu inga i tua i ute ino whali whateita inga ia mau atu e le mātou vahanga ia e lua se full tamaiti i le ainga le a laua mai mi se le tinao le ainga a la ia i uma tamaiti e le se taava le sao ia e mawhaina mai se so soani po le ai whaptai le tato maroma le tagaluega fai lo le bele ua so'o ai ae tonu i se aso i luma ilo pe mawhai e le pitosili lava ona vai pe o nei ona maua le sosoani momua lea e le tuinga lea awa a fai e le taulie tonu o tatou whainga whaavai o le novinga e tu tupu foi e le io a ele sosoani pe o leo se tāwale o le leanga le awala pe o mafuangane le taumai au te tonu e te lehi fo le ngaluenga fo a ainga matua ele tulanga lea wa tau pe ona wa mana o le matua ma ainga i se be fai e mawhai au na fai ia ai te lehi fo le au inga mo mato ia ma ai mai tulanga ia i nei whawhaingo fia i ele mamalo le atunu o no o ia to inga tonga fitinga wa pene ia la vea e le Soifua Maloloina Leituala Dr se tatou atunu